Halo baralok, pia long kumno. Ngakarmen ba pia syait jaklain barok. Te mentagasngi ka penyang ro ka kam kriat kandiat te ngan syat no da ka dok han dan ne ka dak kari. Te lada pi ibang ya cinta jonga ro kom syat jonga te subha ban like dan subscribe ya ka channel jonga. Te aleh yang ini syat no. Kini gede ki masalah bang ala shim ban syat ya kani cinta. Kong duk ngak shim kong penyang kumba arshmoit dengan ais unis la terpat. Nanta ngaber sakni ki masalah teli. Ngatep suni piat. Dengan stik shoshpang. Te kumne ang asdi ya piat. Aduh ba untuk kela rong. Antangan ber seorang sun berus ing. Jangan sasti seshpang. Aduh benda semawi. Mantang ngatep une orang sun teli badu piat teli. Masih semat bah bantep kumne apa bang asyat dok. Tentang sedi shoshpang. Dengan bears ane dhania klau. Ini dhania klau ru open bang bahaya kadok. Pen semau ibi bahaya ke cinta. Dengan sedi shoshpang. Aduk bagi ni jing shot kin ip ha. Mantangan tap nok kadok. Mantangan king bahaya kani ka cinta. Kenang magni jing ber kin rung bahaya kadok. Mantangan tap. Ang sasyat kun 10 minit Tepek mentang hadin 10 minit. Kelas mau bi ha. Ni dai ban penrengat pa ka ba mi na kani kadok. Kenang ba kanum sma. Tepek mentang ka rengat lot asa tang kumpnia. Dengan sedih syah kum neshpang. Antek ka masla bang adep kelek. Tehang ne ngala kelek jira powder. Dhania powder. Meat masala. Garam masala. Shermit. Baru merit. Dengan kelek